me hand dan ewo Mr. Somani fie no wo fan ewo Abrepo highways empatase ho okay na ni kasa ni tintin nyina ne se efie o matena ho ache watra ho fie be se matena ho be 20 years ni na problem amakomu no e bin si da na emletie mu na Asomani no wo faase ebetena fie ho eye fie wura no efie wura no na hwe fie no katika but on na watena fie wa hwe fie no so nti obaye no ena already ne atete no record bebre but nye enim say obetimi abetena fie ho de obetena fie ho no yes akola no katika no de ono de otene baabi oti fie ho abi but akola no ne free omukrom abetena fie ho na chese mo atene record so waye dai papa no me hu say anase nkomodie mi hu say akola no wakoma ne be mplenu ewo baabi a owo ho na wo ye den no koma ne be okofa obi phone first one and second one so osakofa the same phone bi inti first one esika ne sem na ye na ma papa no inti papa ne ba ye nchen se ye mo ano no ebusia pani o ma ne ba ne nko jail okay inti no me wife bo ano 10 million and odi bi source no koma akola ne be de no buy odi ne buy no na nka ni kwan se odi betre fo yin wan se akola na be fie ho inti ada ne yire a ono Asomani ne yire hu akola no no say na kura konfo se de odi ne be pedi afia ha na je se obi anhwe ne dai ai because emre bi anajo 2 o'clock ya dadam ha sa na ehun se obi ni nam ya dem ya Asomani ne yere sata na Asomani ne kokwai mu sata na akola nso ofie ho akola nso ofie ho obi ni nam dem ho ana yes Asomani ne yere ne se kwan hu an se di pakro na pie ko pie na fresh cream e boda no eni ho awaiko nti echese ade achi yenim se bontin suni nti amra sisi okọ dem okọ hu se ni waste bag ni ID card ni nyoma ni party crest na se etu apeti ablantia ni dem ho na chese akola no ne bobo sa akoro no efio enye nyina ya hu ensoso yakea no atum ti yenim se akola no wo sa atibia no nti Asomani ti ye no wanka ho hwe ene ye nyina tifio nti ni ohwi ma o sa ba ye okobo kro no o sa man be o ba yi ana ye ka se akola wa ba fie de ye nti ase because wa koma ni be sisi a eden na akola no sa betena fie a nti onu an yire ka kire ne se akola we okromfo nti pamono mani frifia anko akoda ne ye friend say ye friend blight terrier wo o benim no mu free from benim mampon benim adi oho na akola no ane mampon benim sa oho na akola ne free benim su kura records kakra benim na gold pie ho a da sibiri sebu so to so menu onya ne ba bi kro ka se da bi mahade yan premier to good no what's your brand and friend say your friend Brightavia ni dindi ni fie dindi yawo wo firi benim fie eno free edi enti we no chire do enti e ba sa no ana se akola no pamono ma nko no se na akola next year ne January ya obetu kwan de de na masa pamono ma na ko galamsa ase ku akwa o se o mse o ma ye na arrangement because of how nti no o mo de ni tu kwan ne so abi de ni tu kwan enti January no ma ye o ma arrangement na abusia no enti akola ne ba ho na je sa akola te se o twa nkrankan ana se bibisa ye de nim se nipa se na tifie ho nipa be se be 14 bedrooms ana se 10 bedrooms ene wo ba fie ho do obi ahwe ne pro yie je say obi anim enti e ba sa no no se okay obi anim oni nipa kromfo ti ada bia no wo osafo ano enti kwasiada eno buy fi efie ni sai ono to White House bu efie ono buy so mo ma ne seka ma ne no ada o be free fie ono seka ndi wo be fie a ono da na seka ndi amfa ma na seka ni ha eno mo kan sa ata ni edi 1 week bu efie nanim o eno mo do mo twi fa so no mo koe kwasiada no me wife so kan sika no bo ano pepepe eno de to ho afedi abrantie ni yira free fie afedi sika no ye koe na ese me so me pon adwuma e bia nkola ne dantem ono so no okosoro wontem nti tama abrantie ni di monitor o di first sika no de ade a chi na dance wona ni panim baby otie no nti me France mani sa Asomani ni atumini o no so obi na atetae pa na Asomani wo no kwayem okay no so obi na atetae pa na afa yesika no enam se ne o fa se ni fie na mo suspect no nti baby o bi afre no na ye hunu baby o ne ye misa no ho asem ofra brante na adwuma ade a chinya brante na amfa ko ususu so ofra sika no tambe ofra sika no kwasiada ekọ ne do ada no mu baako
It's a brand and you man who say ya first Canada crow. And not just a who says he cannot know. Ni honey now. Who say, as many of us now. Sir, now what do you go to a museum? My for many coach you say, no money no. And this na Quran is free for because we promise you busian and papa na promise Quran say, oh man ko be bia until say obey people say we. But Quran free fear one cry will be an emo free fear no so. Abusian friend no one far copim so catch on so or this will be all. This one was here said 3 years what no say any ho. After the as many say catch them say or ko guarantee. Almost now who shall collect say akolo man ko guarantee. Na then na 25th you be di bro nya guarantee for yin eba. Den akola ni sa ko guarantee ase na mo ko ni krom benim ho ko yes wo ye ko ni chese papa no o benim ho nti akola ni bi oni ho dia me ya me nwanwa kakra ne se e wo se dimpa ye cha ahunya de na so no se obi ka ni sika na me de mani akohwe ana se ni dia enye de ana so okura bad records ya chichini tuma wo fefa amanfo fon no ene ma o ka se ono na abefa osika na enyina so a se wanhu no menhu na mo mesa se ade na yira fitiase na ye pe no asumani ni fra akola ni sabra ta akola na mfa ko ana asumani ka kire me se no wo fa se won friend sa e me bin sida nti no minya botrema me report case no no be asumani si nya botrema me report case no na wo fa se no sam pass wa fa obe moniti akola na akopem la ne won bia ibe hunu ana me call report nti asumani bufu yi enti na je sa akola bufu se wo dia koma post enti na je se hwehwe o hwa akola na ba no kora na afede enye na sem je se every 25th bezi sabe no 24th na me ko 15th na me ko case na wa ba free ana akola ne ba 24th no okay 24th no obaye no obaye na chese ni phone so de si adije we hwe wo so omaye homework nyina awie ba je toto na no presi ni chese akola ne chese ofirifie ya wada ensu kwasi ada na obebisa second say odedo me wo dance for mienu enti na yesa sima akola ne keka ne enti si so kura enti wo susu se ono na afa mi susu so ono na afa sika no wan huru se wo danim sanete but esan di boni bi ekwanti no amone ne te wo ye kromfo no any attempt a odi free fie preko pa abusuan enti nya hunu kwan akola no ekoye no na o ma nyina duru se me ba ofe no more 13 years 13 penin dia no free school mu mai intafo mienu na se ni padro so fie ho na wade no kwa na ade she ne enti a me kasa ne se ne si asomani na ne dem ho no eni se na akola ni si monitor no eni se no si di free fie o abra one cry because galamse ase de obi o galamse ase bi e ba 15th na akola ni se o galamse ase no na je se wa fa no ko galamse ase no so no okọ ho na ye ko police station police for catch say yenko na omo my 5 days ne yenfa hwa ase ni mu akola de oba be report no ye ba na adanse wo ya chi ba bi okoso ye ne ne oma no o galamse ase na akola ni nyina so aba se akola ne be so ye o ma o se be kumase no wa fa obia phone asa for musika no de chana fo nya bre mo ye phone no won timi mfa nyansa bi no so anye bi etimi ye bedu fie na na de ya wie no amanfo akoto no de ofa wasa pick boys ni nyina phone enti ye ba na akola miensa tifie se blato wusu be sika na chi mimi sika na chi da beli day na fi police station ba ye no na che se akola na de osade di ni na wofo e wo galamse ase no ena me face ya di bo na mane no se ene akola no so nko report nti omo ko ye no omo bodi na se di nkro na nti akola no hu se nkrofo na wo galamse ase hwe no afede akola na to nwuram te se oni fie ho bi afeye hu no asumani ni be ko afa akola na ba ade achi amede ne beba ade achi amede ne beba ade achi amede ne beba na che se e ade a usika se no fine 170 million wow bagasi na akola ni yi sika free o aye won krofobia we si dem a hu ba bia sika men kan se wono na afa de na ko ba sa no akọ ba bia ko ehwehwe mu ya ko nante pa ya bon ka ya ko 70 million omso yi wo omu nyina se ya akola no a nanso senior police for ka se omu hu so no na fa nti amanika no je se penifo mo boa me ne ehwehwe seniors ba ye no the police for no ka kire no amu kwa no so ana menam sanse wanfo wani ko tu ebi fie hu no na de yira wonim nipa wafa na no ma ekoso ne ade so ko ha adan ana otifi bim na ko hia san kwanhia na obre sika na yesen 170 edru mebi ho no mo a ye pa afasia na supra wada
na sembi ni adanse a sante asem na meka no etwa bi de ya adanse e wo mi se Professor Joseph Mensah beba Monday de ba me de me gina aka ni obi ani fira bonja be fasika no because e drum maybe ho no ma ya na mu ya ene de ne ko ni utu kwa ne hwan na ye den ya wono ma bi ofie wa obi be ha dan so ha dan no obi be ha dan ofie no ma se no obi wa se be fie ra ne nana wo se mintua la de mintua water be wo se me predecessor wo ja wo adwuma fie wa ba be adwuma no wo be he de ma bonum sa ba wo fie ra nana twintua eno ma bi wo ya na adwen yen kan wo se yesu ade hye ma tutu kwan wo ade wo ko ha da wo bi fie na ni port fie akola be tu fie obe house wo kaka ni aka jo say hey ene wo ntimi anu watu ni aka sa achawo we minim se sa na be ko no baba be tra aka sai nipa bi ntiase ono so ne de sa de ni di na nko ompe krofo wo woni nza no me de Professor Joseph Mensah ba be mu de na me de na me ya adoma Monday no de be kwa na first no me de oba be wim ba me de me so me points am you ono na fe fan kwose obi a do awe ko topen no o so oba we kura yin na chin e wo kwa bi so etimi me de me stand no ya ba na nyo na afa fine etimi si ono so na afa on fa abiante si kama na de metima ka cho si fi o pedani tu what did mega cho no pedani tu because the ekoko koso no the ade na ya ekoso no nye wa betra ha wo kasa yi obi nti wase da no mama me nana so eno mama na ko tre video so wo su one sika 170 nye sika ketwa eti Ghana no ma bi koso obi ya ade enya no kanwano tum te se de no a case ba ya ononko te se UK mamu se wo chese nipa ne be pa ne chaw wo su ni mpefese sa nipa no wa gini sika eti no ma wa ne sai eti bi de meka twon se pedan bitu ye tu free ho next time obi akọ redan mu a ana obi agent ni ade no mo so se mo pedan mo obi a mo nhwe nie e wo no ma bi ho because yaw ukoto sa sane o ma obere wo efiera na efiera ba se wo se wote minime fe lady bi okwa afie efiera ne ba na otifie no sabe de na ye kan tamo ni wi wo ya no atwese kan oba su kutankola wo ko kan yesu ni pasu agent mi kan na se mo so ma gini sika onya dan eti lady na obaka cham say sika bi aka bia wonyi ni sika no tu free friend just that actually wo ba ma free school ba na ni fie wo ba na wakunu ma eti u trafie bi ne no ma se ekoso a de metima catch on say akwaya ya kana se nyame ya ma Monday on na afọ onyo ne na afọ opening bomoden de tu free fie o what did make catch on advice am metimi dem entisa de be san ba biem no ye be ka se ho onko na de bia wa de ayira so ampa se wa de ayira no de say do sa ne say but ono na afa o da Monday mu bo hu de be si wa ono na afa na we yan fan ko pa wan yene akofa obi o bi penti yan fan ko pa obi so ana yaw ana ono afa oni mu bibi ana na fe yan fan ko pa wan so na busa papa bebe no mnet ye na wo se wo ntimi kan me dem de asi o odi asi ono na afa okay na wana dadwa dadie ko bam se anu ahye nkomo me nkom de se me hye bam me so ono na afa na wana nkom ye pa afa se so pra wada ye ne ada ana masa wo su bisika na nyira ye so mama ni mu asi o mo onsa kan tufuru fi ho because obedu mebi no ba yo o de ba yo sa bedu mebi afa wo ka ye be ka so ho nko na de bia wa de yira so te so ampa sa yira obo so di du sa wono hu se na na fie no te etu ni mi ni sabe akokwa ne se kanti mu nkroma ni ye eti better tina na me ka chenya nkopo se o mo bia boss quarters ana 2 bedrooms ko mo bia nye ne de na mo nye obia ne betima si na de ti e be se fewa no o fewa fo bi wono ma ne na odi nkwasa se waji nipa ni sika obepam afrifie o oh yes e fewa fo bi o mo ye discipline asa kwa ku hwa o ka chen se mo mfa ko police station so ta se I didn't know van go police station sa obi wo hono ma me se yaw wo shede obabonum the whole day like baby ba yes won odua bi whatever is you do here sada menchuma wo yaw menchuma wo dawo
What Jimmy Siko? Na say light be the abaya. I buy some and so if you bet me Jan and Nachi. Manintia, Opa 2. You best say. If you have for the landlord, we are some. Say, Nipper be better than a Mujinisika. No, of course, our situation, woman. Nipa no course or course our situation. One when this can or the amount, such can now differ tenant and honor. A bow or quabiso. When I know about quabeso. At the second one, present got a class. No one is if you're coming yo. Yo, tenants in the better to feel one more manu. No fear for and manu and manu. What are there to a real nafa and check over function and check one nafa. Okoka boy. Well, Pamo Bema, so I bet him. Ya Baba money. Who can say I want to more? Bema Cobabata. As some one and some years Kakitwa. Ah, now you have first a TV, but down one real neck. Ya bought them on a normal Guguabia, naming Gugu and one half. One half.